ing lagyo ning igpampo ning anak ampon banal Espiritu. Pamuklat ay amano, kapatad, makatipon tangi ni kaniting kaorasan, ban maus king kakatamong patulunan, inuan ay apostol ning Gino, Santiago, king kayang pamamilatan, idaon talangeni king Ginon Diyos, ding kakatamong sarili, at ding kakatamong kapagnasan. Gino, Panalangin at pamagsadya. Ginoo kong Jesucristo, Diyos sampung taong tuto, makirapat mga menat dos ka ko, sisisyang ko mga pagbitkilan, masakit ing loob ko, ing sablang depat ko, ulingi kang Diyos kong lakwas kaluguran, mga palalo ko king sablang nano. Nyapin tatanto kong matibe, enak miyumam paliwas mga mikasala keka, nung saupan mo ko king malagrasya mo, ampong lisyang kong irayo, ing sablang makawili, king pamikasala ko. Tatanto na akong magkumpisal, ampong tuntunan ko, ing utos at parusa ng Padreng kalili mo, king sablang kasalanan na depat ko, iba't king aldongeni, yawad kong patawad keka, layon namang maniwala kong masakit, kingem kasalanan patawaran, uli ng pamaylas at pangamate mo king krus. Amen. Amen. Masanting balita, munta kayo. Alagad pinili na apostol, gewanala, masanting balita, inaral na anaral da, sablang bansa gawan, alang-alagad inginura. Sinubling nebeginura, munta kayo king mabilog, ayatu munta kayo, at ipanaraling masanting balita, munta kayo. Kayo ing mabilog, ayatu munta kayo, at ipanaraling masanting balita, munta kayo. Pamuklat at panalangin. Diyos sa ginumi, alananggam pakalulungi, nunemo po king kasaupan mo, ala keng arapat nanuman at ala naman kaulyan, amasanting ing dapat mi, ban iting upaya niting nobena, apag nasan ming daptan, makayi bieligaya keka, at king kaluguran mong apostol, at kaya kaming patulunan, anong no kanino mi, pikakautangan ing kasalpantayanan ating pamanyambake ko. Emo sa papansinan, kalugod-lugod agino, ing beyatan ning kay kaming pamikasala, ang eni sisisyan mi namang mataktak, at kingmit mong kababanlob. Ipatawad mo kay kami gino, inganggam pikasalanan mi, aduan mi iti, alang-alang king luwaning ng kalugod-lugod ning malinis mong indo at alang-alang king martiryong dikilan na ning patulunan ming apostol Santiago
layon, apay tuliran mesana, ing sambanda kat puryan, kambena, king ligayang alang kapupusan, karin banwa. Amen. Panalangin King Aldo. O binang tapat a disipulo ng Divinong Maestrong i Jesus. Abiryan ang piniling metong karing mumuna ng asyas ning kayang banal a iglesia. O igpa at pintakasi ding bininyagan. Mi parangalan ka sa karing sablang karinan. Mi saplala ka sana karing maldang tao. Antimong bantugdang patulunan. Matula kami kekeng patulunan. King nulaman karing karinan keting yato ding kekang deboto. Ayan da ka at daralawan karing makamalmong relikya. Ipagamwa muming aduan. Pagkalaman mo kami dit mo man king pangain tuliran ding tanggap ding pabilang mong deboto. Pansintan da ka kagum dareting kekeng talasuyo. Gagalang da ka mga pagnasan ming ibulalag king mabilog ayato, ing mayubo mong kalam at ing maligaya mong lagyo. King kekang sawop, patibayan mo sana ing lubmi, malugod ming patulunan, king nuan nakasalpantayanan, at takot king Diyos. At pagyabutan mo sa king mayupayang ginong Diyos, ing ipagkalub na kay kami, ing kalam ayaduan mi, king kekang pamamilatan kaniting nobena, nung makaligaya kayo at makakayap, karing kaladwamot katawan. Amen. Manatili tamo pong makatalakad. Pamamasang ibat, king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Linapit neman kanito kang Jesus, ing asawa ng Zebedeo. Kaya beno, ringadwang anak no. Dino kuyang malalam arapan ng Jesus, at inyamburing pagsabing mayap. Kitang ng Jesus kayo, nano ing malyari kong asuyo keka. May kibatya ing babayi. Sana po, rening adwa kong anak. Paluklukan yulo, mingat ba ke kayo? Potang miras na, ing ke kayong pamag-ari. Mekad eyubalo ing adwan nyo. Nga nang may kibat Jesus karela. Agyuyo kayang minum king kalis, malapit ko ng inuman. May kibat la, opo agyumi. Huwa king kalis ko, minum kayupin nga ng Jesus karela. Dapot alayo ka na ako, ing upayang mamili, nung nino ing iluklok ko, king banda kong wanan, at king banda kong kaili. Beti, mangay tulid la karetang tolduan ng igpa ko. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Ginoo. Luklok tamo po, king dita kapenandit. Mitmong kataymikan tamong migunam, king amano ning Ginoo. Alayan kami gunam. Alayan.
Panalain karing Aldo ning nobena. Talakad tapo. Talakad dyan. Siklaud tapo. O malugod ming patulunan, sundalos at matatag at tapat kang Jesucristo, tula mong bibo, ingke kang daya, at dinaon imbuntok mo king pataram. Pe patutuanan mo pin, ingke kang amano, king agyo mong minom, king kalis, ning kasakita ng Kristo. Huli na niti, tatangalanda ka, anting mumunang diling tinanggap, king korona ning martiryo, karing apostol, ikamingeni babantog dakat pupuryan, king ulining tepangan mo at tetagan. Pakyabot mo sa kami, intetagan at katapatan na loob, baming pilinan makalibong mawalaman imbiemi, emi musa lalapas tanganan, ing utos nin Diyos. Yamot mo na kaya eman sa king lugod mo, kaya kaming patulunan, kening kaladwami, dakal ing sukat ulwan, at editak ing sukat umanan. Pakayapan mo kaya sapo, at papagbalikan na loob, pasiknangan mo dening kaladwami, at dinan tetagan, balang milaban, tapat king aligwat ning kasalan alang ang gana king dasan mi nang bandayan ing ligaya banwa. Amen. Talakad tapo. Onuan a Santiago, mitmong kaligayan, king bansang Espanya, at niting balayan, kimbiat kamatayan, ikapong aligan, malunos mantabi, kekeng patulunan. Tulid at tampaning kekang tetagan, keka peniwala na ganap at tepangan, king ba mong arapat Espanya yanangan, maging kayarian ning kasalpantayanan. King banang ablasan ing pagalmut puyat, ibat Jerusalem meko yang linakad, Emperatriz Banwa indung lusok wagas, banakang dalawan, Espanya yamiras. Dalaming nakalampang mo, ikay minuna karing kayabe mo, apostol mirawon lubos king buntok mo, pildas ning pataram, ulinapin Kristo. King kaba ning Biemi, ing kekeng amasdan, balayan ning Betis, sinta, kekayang lingapan, kaniti ng balen, sariling dangalan, imbinye mo, kaya bukasyon landakal. Bigayat kingig pa, ang Jesus mo naman, at king Espiritu, santong papagbanal. King biat kamatayan, ikapong aligan, malunos mantabe, kekeng patulunan. Responsorio. Onuan a Santiago, may ngayon tulid kang mayahus, anting apostol ning Gino, nuan ka o apostol, huling ikang minunang diling minaldok, king kalis ning Gino. Onuan na Santiago, may ngayon tulid kang mayahus, anting apostol ning Gino. Nuan ka o apostol,
uling ikang manimunang diling minaldok, king kalis ning Ginoo. Ikang ke kaming ausan, pakamalan ming patulunan, inyasat ngemi parang alanda ko. Uling ikang minunang diling minaldok, king kalis ning Ginoo. Ligaya kingig pa at king anak at king banalay espiritu. Onwa na Santiago, may ngayon tulid kang mayaos, anting apostol ning Ginoo. Noon ka, o apostol, uling ikang minunang diling minaldok, king kalis ning Ginoo. Ipanalain mo kami, onwa na Santiago. Bami nga pangintuliran na bangnan, dingpe nga ako ng Heso Kristong ginumi. Manalangin tamo. O Diyos, ulining pakalulu mo, binyemeng talapamilatan, ingnuan ay Apostol Santiago, alimu ning kayarian Espanya, nune pati na kiniking Betis, ing balen ming sinta, king kayang pamanampon at pamamilatan, iligtas mo kesana king sablang kasiran, aumen minang dumpa. Ipaniga pumipuke ka at uli na naman ning pamamilatana, ipagkalob mo sa kami, ingayabot ming nabang naning tune katahimikan, ayalang kapupusan. Iti nga nadwan mi, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen. O Santiago, patulunan mi, Balen Betis, ipanigapungi, patatagan mo, asal pantayanan mi, saup mo ibiasake kami, ingbian kamatayan, ikang aligat, santungan, ikang sandalaning kasal pantayanan, ang Jesus mo kedaralan, Diyos ang ayaw, Diyos ang ingat sa umaging sandan, kasayanan, ang Jesus mo kedaralan, Santiago, Ing bendisyon ng Diyos ang mayupayang tutu, ingig pa ang poning anak, ang poning banal ay espiritu, mantabeng parati kaya katamu, kapilanman. Amen. The harvest is plenty, but the laborers are few. Ask the master of the harvest for more laborers. In the seminary, we learn to live as disciples, sharing the journey with one another. Together, we are led closer to Christ. We journey together in deepening our relationship with the Master.
and in seeking truth. We form our minds in faith and reason through reading, studying, and reflecting on the realities of life around us. Our learning fuels our mission in serving others and bringing them closer to Christ. We encounter the Master along the journey. This journey of formation shapes us as disciples in Christ. However, formation requires the support of the community, especially yours. The life and journey of seminarians are made possible through the prayers and generosity of people like you. Through your support, seminarians receive holistic formation and quality education that prepare them to serve the Church. Support us as we listen and learn at the foot of the Master.
Kilagunag-ipat ng anak at ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamisan metong king Espiritu Santo, manatiliya kaya kayungan. At kaya ka timurin. Kapatad, kaniting Kapitangal do, ing kakatamong pamagdavina, bilang pamagsadya king kapiasan ng katamong kapatulunan, ni Santiago Apostol, kaganakantaya mo naman, ing metong pang maulang santa ng Santa Iglesia, Santa Maria Magdalena. Sa metong niya, karing maulang santa ng katamong kasalpantiyanan, na kadalasan, ede makaing aintindyan, ulining bagay-bagay sa biyanda tungkol kaya. Actually, laban man king kayang pangatawo, wali matutunggaya ang timong metong kababaing mababa dignidad at karapat dapat makiabulo karing king biye daretang ating dignidad at tao. Wali matunggayan timuwawaring sa biyanda, isa siyang babaeng mababa o kalapating mababa ang lipad. Pero makanyan man, king katutuan, metong ya karing maulang santa ni kakatamong kasalpantiyanan at yapin ng matutunggay bilang patrunda ning metong karing maulang grupo dareng religyoso ing grupo dareng Dominican Order or Order of Preachers. Kapatid, ba't na maging karapat dapat magmasusi kareting banal na misteryo, kanakantala at sisyan din kakatamong kasalanan. Yagkastamyag nagnaning kapanisyan, aminan ko, King Diyos, Ama pamakalulo, at kaya kay kapatad, ing mi kasala kumbina, king pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat mo sanang depat, kasalanan kong mabayat, pulinitay panigapuko, kang Nuana Mariang Kapilan Mandiren, karing sablang angel ampong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po, king Diyos sa ginutang. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ikayaking Diyos, makatas-katasan, at nagpapayakan, karing tao, mayang kanukuran. Ikayaking Diyos, makatas-katasan, at nagpapayakan, karing tao, mayang kanukuran. Pupuryanda ka, parang galanda ka. Sasangganda ka,
Ikang mayupaya, ligayaking Diyosin, nagkatas-katasan, at inyatong kakayapan, karing tao, kayang kaluhuran. Inuwalang abuto, Yesu Kristo. Ginong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na ng Ema. Ikaw nilalako, karing kasalanan ninyato, Pakaluluan, pakaluluan mo kami. Ikaw nilalak mo, karing kasalanan ninyato, tanggapan mo'y panalangin din. Ikaw makalot, wala na ning iba, pakaluluan mo kami. Ligayaking Diyosin, nagkatas-katasan, at inyatong kakayapan, karing tao, kayang kaluhuran. Muling ikang bukod kabanal-banalan, ikang bukod Ginoo, at kakatas-katasan, Yesu Kristo. Nagunding Espiritu, kanan, ing ligaya na ring Diyosin pa. Amen. Ligayaking Diyosin, nagkatas-katasan, at inyatong kakayapan, karing tao, kayang kaluhuran. Ligayaking Diyosin, nagkatas-katasan, at inyatong kakayapan, karing tao, kayang Manalangin tamo. O Diyos, ing kabubugtungan mong anak, penibala na kang Santa Maria Magdalena, bayo pa karing aliwang talatukina, ing pamipabalo king maulang tula ning pangasubli ng mebye. King kapamilatan ding panalangin ang puang alimbawa na itong banal ay apostol karing apostol, apas siyang miyasana king yato ing mabye Kristo, at atangalan miyang magari king ligaya na, ya amabibye ang puan magari kambemo, king kameto nga ning banal na Espiritu, Dios manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king dalit, ding sablang dalit. King kakong kama, ning bengi, kakapkapan ke, ing palsintan, ning puso ko. Panintunan ke, dapot alayo, eke akit, mi bangon ko, ulinita, at linibot ko, king syudad. Karing dalan at karing plazas, penintun ke, ing palsintan ning puso ko. Penintun ke, dapot eke ikit.
Ding gwardya atagpuan dako, king pamagrondara, king syudad. At nga kung kinutang karela, ikit ing palsintan ning puso ko. Eko paman mirayo karela, inyang atuklasan ke, ing palsintan ning puso ko. Ing amano ning Diyos. Salamat po, Diyos, Alleluia. Salamat ka rin kekang angano. Ilang sikat ang ilang biyemit. Salamat po, Diyos, ang Dalit apakibat. Ing ipakibat tamo po, ing kaladwa ko mauyake ka, o Diyos aginuko. Ulitan tayo po. Ing kaladwa ko mauyak eko, o Diyos sa ginuko. O Diyos, ika ing kakong Diyos, tunera kang pagdulapan, ing mabilog kong pangatao, mauyake ka. Ing kaladwa ko pag nasana ka, mengan kong melangi at mengaptak agabon, mauke ka. Pakibat po. Ing kaladwa ko mauyak eko, o Diyos sa ginuko. Paintulot mo, ing akit daka, king banal mong santuaryo. Pakit mo kako, kaligayan mo't kayupayan. Ing lugod mong alangkupas, mayapyang palak, kening biyeko, inyang pupurianda ka. Pakibat po. Ing kaladwa ko mauyak eko, o Diyos sa ginuko. Pasalamatan da ka, kekabaning biyeko, at manalangin ko keka. Ing kaladwa ko, kumabsiya, ang timoneng ating piyesta. Dalitan da ka, karing mga sayang kanta, ning kapurian. Pakibat po. Ing kaladwa ko mauyak eko, o Diyos sa ginuko. Uling parati mo kong sewpan, king lilong ding pakpak mo. Karin masaya dalit ko, keka eko bisang kawani, uling linigtas mo dako, ringgamat mo. Pakibat po. Ing kaladwa ko mauyak eko, o Diyos sa ginuko. Sabyan mo na mo ke kami, O Maria, nano ingikit mo king dalan. Ikit ko ing ligaya ning sinubling mebye Kristo, ikit ke ing kutkutanang alang laman. Ginong manatili ake kayo. At kaya kaantimurin. Pamamasa aking maya pabalita hagpangkang San Juan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King aba kamaranon ning mumunang aldo ning paruminggo. Maralumdum pa. Mintaya king kutkutan ni Maria Magdalena. Ikit na king makalakoya ing batong takap ning kutkutan. Inya milayiya
at mintaya kang Simon Pedro, at king meto nga alagad pakamala ng Jesus. Nga nakarela, kinuware king kutkut aning Gino, at emi balo nung nure binili. Makatalakad yang manangis si Maria, luwal ning kutkutan. Dino kuya, kabang manangis siya, at linawe kulub ning kutkutan. At inyang ikit adwang anghel, ang makaimalan maputi, makaluklukla king pibilyanan king bangke ng Jesus. Ing metong king kabuntukan, at ing metong king kabitisan. Kitnande, babaye, bakit kikyak ka? May kibatiya, kasi kinuware ing Gino, at ekubalo nung nure dela. Pangasabi na niti may likidya, at ikit ni Jesus, makatalakadya ka rin. Dapot nabalo king itaya Jesus. Kitna ng Jesus, babaye, bakit manangis ka? Ninong panintunan mo? Bala ng Maria, yung ngardinero, iniya sinabi na, nung ikang kinang wakeya, Gino sabyan mo kanako, nung numedela at kuwanan ke. Maria, nga ng Jesus kaya, inarapane at sinabi na, Rabboni, nga naware king Hebreyo, Maestro. Emukot at agkilan, nga ng Jesus kaya, uling ko papepaitas papunta king ipa. Dapot munta ka karing kapatad ko, at sabyan mo karela, king paitas na kong magbalik kang ipa ko at ipayo, king Diyos ko at king Diyosyo. Iniyapintalan na lang Maria Magdalena ring alagad, at sinabi na karela, ikit ke ing Gino, at sinabi na karela, ing pasabi ng Jesus. Imayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Maya pa katmanapon po kaya kayungan. So, makapanibayo, wala mo kapilan pa mo, anyang kanita, ikamireng lakad-lakad keni, mag-serve king misa, ngeni magmisa na ako, at malambat na ako namang pari. Pero, minuna ako pa king pangapari, kang among, anyway, so, kabang lalawan ket piguan naman, ing biyan ng Maria Magdalena, sigun ka rin nagsasabihan ng ikatamang banal na kasulatan, lan makasi makaing may sabi tungkol kaya. So, aga nakakeng bigla, ing tungkol kang filosopo Tasyo, nang atatandanan niya pa, kasi edad ko, ting may masa king no limitang ire. So, tingmet no, karakter ka rin, ipilosopo Tasyo, na sobra ya kabyasnan, ating kayang kabyasnan at pangatawo, yak makayagpang king kayang panahon. Masyado yang maka-advance. Anyapin da kalatao, ing makaintindi kaya, at boring pakintindyan. Anyapin ing malagwana mong sabihan tungkol kaya, mamumurit ya. O kaya, murit siya, ing tao ngayon. Uling sasabihan, masyado lang marayo, king pibarilan, king yato. They are out of this world. Makikintaya mo naman siguro pwedeng lawan Maria Magdalena. So, may baitiyang ahead king kayang panahon. Waling ing panahon na ito, metong yung panahon na konserbatibo. Anong no ka rin, at nang kababa, ing laweda karing babayi. Nga siguro ni kay babayi ngayon, may bay ko ketang kain, baka minuna akong migals sa mika-revolusyon. So, babae, laban ka rin authority, at pati na ka rin lalaki. Uling para karela,
second-class citizens laring babae. Sabagay, ang king the year 1900s, so ding babae, alaw la pamakaing karapatan. Ni ela pwedeng magboto, ela pwedeng kumangkurso. Ing kursong pwede damong kwanan, hanggaya mo ketang pamagluto o home economics, o din kaya o samiyang home ekananay. Anong no ka rin, panigaralan mo, no makanano kang maging mayap ay hindu, kilob ning pibale-bale, king kapamilatan ning masanting at manyaman na pamagluto, masalese at malinis at pamamipi, maayos at malinis at pamibale-bale, at ikang tatalakad, king lagyo na ning lalaki, kareng pamangailangan daring kekang paanak, lalong-lalo na king eskwela, karang aliwa pa. And yet, so king gulot na, ding ega nagan ng bagay ngay ti na kailangan miya biye karing lababay, lalawan dala pa mo ring mababa. O ito yung sitwasyon ng Maria Magdalena. Anyapin na, king kayang panahon, bala mo, eya komportable na, kabunya mo makanyan, tuki-tuki, nung nanong sasabihan na ning karelang tradisyon. Nung nanong sasabihan, kamulatan da, ning karelang makatwa. Nung nanong sasabihan da, dening tao, anong nuka rin, ding babae, dapat atsula mo king lalam. Susuyo, maglinis, mamipi, at alang nano mang karapatan kaya tingin niya. So, ito kayo makanan. Pero Maria Magdalena aliya, biyasa ya, magaling ya. At patse atin niyang buring patunayan, lumwalya king sarina. She would go out of herself, bang kanita, patunayan nung nano ing burinang patunayan. Anyapin, enapikabiyang at eya marine makibadbaran, karing aliwang tao, hanggang pang karing lalaki, na maning ngaya, na mas biyasa la, kesa karing babae. At Paulina niyan, linawe ding babaeng mababa. Makisabi niya, makitalastasan niya, hanggang karing lalaki, na kayang akayarap, na marineng sabiyan, nung naning panandamana, anyapi sabiyan da, ing babaeng ini, immoral niya. Ikaw pa sa dukuyan, kutang taong, kapilan niya meging immoral ing metong kababae, na may kipagsalita king metong alalaki, tungkol ka ring bagay-bagay, na sabihin tama kanyan, makasahap naman. Kapilan pa meging immoral ing metong kababae, potang sabihin tama kanyan, ing kabias nana, lalagpos siya, king kabias nana, ang yapang nilalaking kasabi na. Pero kanita, makayaning laweda. Immoral ka. At baluta mo, eya tutu ita. At uling eya tutu, manyaman niyang pisabyan, malagwayang ikalat. So, rening atlo nga reni, kailangan la. Manyaman pisabyan, malagwang ikalat, at nagiting sabla, tutu, yapiningaw san tamong ening, chismis. O modern term, marites. What is the latest? Nga rapi makanya. What is the latest? Nyapat siya, limbawa, sabi ko metong nga tao, tara pisabihan tayo yung naring ibanghelyong eni. Halayang kwenta yan. Dakal ko paggawan. Sabi mo makanyan, pisabihan tamo na makananaw tayang improve ang kakatamang komunidad. Ayan. Aliwaya ko. Manting ko kasabi mo. Dakal ko paggawan. Pero sabihan mo, balo mo ating kong kwento keka. Itang siping ming bale, ay talaga? Ay talaga? At kay ba't muling ating niya pang kaya, ating niya pang cellphone, kabang sasabihan mo, re-relay na lang, ingaliwa. Anyaping kauli mo kaya kayo, itang makanyang kakabang kinuwento mo, ikwento na keka, mas makabaya pa, miragdagane, mas palatable ya, mas interesting ya, uling mas makasira ya. Di ba kanyan? Pero lawan tayo, nino yawari talaga Maria Magdalena. Nung kanitang panahon, nalalawan ding metong babaeng mababa,
ang lipad. Alang dignidad. Immoral, harapin makanyan. Isang prostitute. Dito imari talaga. Nung makanyan niya Maria, isipan niyo, dinaneng panahon ni Ginotang Jesucristo, ban kanita, pakibata nala din kayang kutang. Isipan niyo na yung apong Ginoo, pili na Maria, ban kanita, mirinan niyang metong atutong maulang katungkulan. Mas maula po aking katungkulan daring 12 apostol ng Ginotang Jesucristo. Nung di 12 apostol na pinili ng Ginotang Jesucristo, iba't ka ring libu-libong disipulo na alang patugot, alang sawang makiramdam at makibalo ka ring tuturo na, karening libu-libong areti, may mili yamong 12 at ila ring tiburan ng makapauna kaya, karing lugal na puntalana. At kaya ba yung kakatamang patulunan. Makanano yung makahigit Maria. Maria Magdalena, yung pinili ng Ginoo. Banya yung maging apostol, karing apostol. Anyaping, yung Santa Iglesia, lalawan di, at timasabitan the apostle to the apostles. Granting the fact that she is, or she was, a woman. Iya ing tiburana. Anyang kilala ning Ginoo, kay bat ning ikit, sinubling mebye. Sinabi na kaya ning Ginoo nga na, puntalan mula ring kapatad ko, nga na. At sabyan mo karela, nung nano ing ikit mo. At agad-agad, may mulaya Maria, napikabiyang ing panganib at dalumdum king dalan na kayang dalanan. At agad-agad mentaya king lugal nung nukarin la ding kayang balitanan. That was Mary Magdalene. Eya pangkaraniwan a babae, paulining kayang talento at kasugirana, makabalo karing bage-bage, natutong maulaga para king biye na ning tao. Lalong-lalo na dikil king kasalpantayanan na panaligan na yung magdala kay katamo painturo king biye alananga na may wala kay katamo pauli ning kasalanan. Ewari, anyang lalangan na katamo ning Diyos. Aliwayang diling parala ning katang pangalalang. Yang lalangan nala, o salita makanyan na palto nala, ing sala ang panindalumdum na nung gewana, pikawani na lamo. Uling binasamo siya ing sala ang pangdamundum. Makanano milyari ito? Tanay pangabalanan isipan. But because of God's power, He was able to separate darkness from light. He was able to separate dryness from wetness. At pikawani nala, ing danom king lalam, apang danom king babo. At kay ba tutuki, pindina na lang bagay-bagay, dening bagay areni. King dayat malat, dinina na lang asan akakawe. King hangin, dinina na lang ayop na susulapo. At king walangi o mamala, dinina na lang hayop na gagapang. At katataw diyan, lelanganing tao. Makanano. Aliwa hindi, di ba? Kinangwayang burak at pinormane agpangking kayang aske at wangis. At kaybat pengis nawanane. Ing pangasnawa na ning Diyos, yang meging mismong biye na ning tao. At nanong klaseng biye ito? Yapining biye alananga. Yapining biye alananga. At o iting peka mo lagang diling regalong pikalib na kakatamo ning apong Ginoo. At kay bat nanita, nanong gewata mo, wela taya kabudita. Pauli ning kasalanan pamaminto king kaburayan na ning apong Ginoo. Di ba? Simple mo yung kaya na pakisabi na Pwede mo lang tagkilan at angkinan ning ganaganang bagay dahil langad ko.
ding hayo pa susulapo, ding asan na kakawe, ding ayo pa gagapang, kaya kalangan din. Ding tanaman, pwede lang bahala ka, karing bunga da. Pero may ito ngayon pakisabi ko, eye tatagkilan at kakanan ing tanaman na yatyo king libutad na ning paraiso. Ita mo, you can have everything except for this one. You can have millions. Daring nagandang lelangan na ning Diyos. I-reserve niya ba ining meto ngayon para ka na ako? Kaya memento yung tao. Yapin Paulina nita, linubya ing kasalanan. Paulining kasalanan, bigdalayang kasakitan. Ating kasakitan, king kayang kasukdulan. Miras siya, king kamatayan. Pero uling tutong kaluguran ng katama ni nga pong Ginoo. Bakit na madigtang malugod, Ang gampang wanong wa, miralakdak lang wa, pero putay akid dala, ding taong kaluguran na, lalambot lang. Sabi ni nga pong Ginoo, bala mo ata, sinobra yata yung parusa ko. Yapin may nga ko ya, datang yung panahon, bibalik kay kayo, ing may wala. At ito yung mangyari, bibay si Jesus, dinata niya kay tiking yato, dinala niyang kasakitan, may taking cross, alang-alang kay katamo, at sinubuli ang mebya. At kambena nita, may buklat siyang pasibayo, ing biye alananga. But this time, nakalupa ning dati. Nakalupa ning dati. This time, kailangan mong ibiye ing kaya kang sarili para kaniti. Uling, kailangan mayakit kaya ka, ing tune, kapanaligan at kasalpantayanan king Diyos amiglalang, bankamtan me, ing biye alananga. At ito yung pinaral ni Ginutang Jesucristo. At ita ing meging masala, king babaying kay katamong pagmasusyan akapiestan, king Aldong iti, Maria Magdalena. King isip na ring tao, meto niyang talipandas, king malalawe na ring sabla, alayang galang, king turing na ring kerakalan, alayang karapatan kete king yato. Pero king kamatutuanan, yakabod, imeyakit ketang panahuna, nakarapat dapat minunang dili, king pinpigding pengako ng paraiso, ning Diyos amiglalang kaya katamo. Biyasay makanyan. Pilang libong banwa ing milabas. Pilang libong banwa ing milabas. Megit libong banwa ing milabas. Bayo tayo pa mo, akilalang lubusan ni Maria Magdalena. Kalong patad, bilang metong ay apostol, iya ing magdala king mayap a balita. Ding labing adwang apostol, ilang migdala mo naman king kaparehong mayap a balita ning kaligtasan. At itong kulya king pangasubling mebye ning Ginutang Jesucristo. O ning pangasubling ng mebye ning Ginoo, yapin ding tanda na namuntok ing gaganapan ing may pangakong pamagbalik na ning biye alananga. Nung alayo'y Maria Magdalena, kumusta ta na kaya ngeni? Kumusta no kaya ring apostol? Eta sabi, nung labila pang adwa, eta mo atiyak, nung ingke katamong patulunan, metong niya kareti. Pero pauli, ning halimbawa, ning metong a simpleng babae, ding gana-gana, mirinan lang sikan ng loob. Babaya mo, pero atin niyang kakayahan, atin niyang sikanan, atin niyang beluan para gampanan ing obra na iba't king apong Ginoo. Kami pa kaya nga daring apostol. Nung detang minunang apostol, demot king kabyasnan, kumpara ka rin kabyasnan at tamasa tamong ngeni, mirinan lang upaya, ban kanito, maging tagapagdala na ning amano ning Diyos, ning balita ning kaligtasan, ita mo pa kaya. Ita mo ngan, we have one thing in common.
Ega na gana, ing balang tagay itong kakatamo, panikwanan ng apakyabutan iting biye alan langgang iti. Pero, simple mo ing paralan. At itiyapin, ing ipakit, ipasyag, biyayan, ing kasalpantayanan, king genong sinubling bebye, king aldoldo pamibebye. Nung itamong simpleng bagay nga ito at yung kakatamo, makasiguro tamo, makabuklat iya, ing pasbol ning banwa, para kay katamo. O na yung problema nin kay, in panahon kasalukuyan, isipan tamong agad-agad, ing tao, marayo nedisnan. Alani yan, kaya kami bokabularyo. Pero tandaan tamo, king katataw yan, the most basic things would matter a lot. Uling alalo retang paningaya tamong kabalawan, kabyasnan king kasalukuyan, na emig mula king peka, simpleng bagay. Antimorin, alayo, ing paninasan tamong biye alananga, nung alayo kay katamo, ing simpleng kasalpantayanan, na pepakit na kay katamo, ang timang piyalimbawanan, ding simpleng tao, karin king Nazaret. I Maria Magdalena, ding apostol, na may nasa, may nibatla, king simpleng pamilya, alang nakalabelwan, pero ila, ding maging instrumento ning Ginoo, ban ganita, mikalat iya, ing maya pabalita, ning kaligtasan. Nya kaniting banal Eucharistia, itingadan tamong kalam, na sana, ining simpleng kasalpantayanan iti, magsilbiyang ang yang metong mong malating bini, na tumubo king kakatamong puso, uling iti, yapin, ing magdala kakatamo, king pega maragol diling bunga na, ning biyetamo ketiking yato, at iti yapin ing pamagkumitla, king biye alanangga. Ilay ko nang ipat, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Talakat kayo. Pakamalang kong kapatad, ing mipakong Kristo, metong yang sagabal para karing dakal, at tunay kamuritan para karing aliwa. Manalangin taking Diyos, man ibuklat no rin kakatamong mata, at tatuklasan tamo yung divino ng kabyasnan. At nga tamang manalangin, Ginoo, dakayanan mo kami, king pangasubli ng Mebye Kristo. Ginoo, dakayanan mo kami, king pangasubli ng Mebye Kristo. Ginong Yesus, binamong masampat gimpanan, hingobra ng igpa mo, hinyaring mapagbalat kayo, amasika na na tao, hinausda kang lapas tanganan, ipanalangin mi kaya o Ginoo. Ginoo, dakayanan mo kami, king pangasubli ng Mebye Kristo. Mapamakalulungig pa, pepakayapan mo, ing sablang uring sakit, dapot din tao, pinakura ka king metong akarumaldumal, akrus, ipanalangin mi kaya o Ginoo. Ginoo, dakayanan mo kami, king pangasubli ng Mebye Kristo. Mayupayang talapan at bus, agpang inyang makapaku ka king krus, malyari mong alupig ding keka manalapusta, dapot pepatawaran mo lo, sopan mo king mamatawad, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, dakayanan mo kami, king pangasubli ng Mebye Kristo. Sinubling may biye Ginoo, kapamilataning binyag, gewa mo king anak ningik pa, pelabungan mo ing kasalpantayanan mi, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, dakayanan mo kami, king pangasubli ng Mebye Kristo. O malugod na Diyos, ning kaya kaming kayadwanan, maging patunay no sana ning kaya kaming kapagnasan, na sumuyo keko, king kapamilat naning sara sarili ming pamibiyebye, ban apakibutan mi, kambening kaya kaming alimbawa, ing pamisasan metong na magdala kaya kami, king tunebye, ing bye alanangga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon mo, tanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapanes sana ning Ginoy tindaong karinggamat mo, king kapuri ang po ni kaligay ning lagyuna, king kasaplalata mo, at ning mabilog ng banal na kapulungan. O Ginoo, tanggapan mula sana reting ay na yampang mi kaniting piyesta ng Santa Maria Magdalena, nung makanano ng tinggap ing kabubugtungan mong anak, itang parangal ning tapat alugod, adinaw na kaya, ang mabibye ang pon magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kekan timuri, itas yu laring puso yu. makatas na laking Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat ang pon matulid. Tuneping karapat dapat ang pamatulid so katat makakabos, ing puryat pasalamatan da kakapilan man at nukarin man o Ginoo, banalay pa Diyos sa malugod at maganaka. O ipa, eka mo makapagmulala king upaya mo, nune pa naman lalo king pakalulo mo, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Pepa tilipya king hardin at pepa hayag ne ing sarili na, kang nuan a Maria Magdalena, a malagod tinuki kaya kanitang mabiyaya pa. Ikit neng mapapatad ay nawa king krus, kay bat neng peninton king kutkutan, ya ing mumunang sinamba kaya, asinumling mebye ibat karing mete. Perangalaning maging apostol karing apostol, ban kanito ing mayap abalita ning bayong biye, pirasya ang gana karing sekote ning yato. Ulinita o Ginoo, kambering sablang anghel ng pong banal, ikamiman pasalamatan da ka, pipnong tula, ngaming ang kukulyo. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus Sabaoth. Ito'y Emmanuel, ito'y Ainiano, tekang ligaya, tekang ligaya. Hosanna, Hosanna, in kapataskatan, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus Sabaoth, benedictus in nomine Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus Sabaoth. Ikapining banalo ipa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog meng espiritu mo at timoing titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalanala, at para kay kami gawa na lang katawan at daya ng Ginoming Heso Kristo. At tatandanan mi po kanitambeng mi pagtaksilan niya, at bayan ako sang lubdinaw ning biyena, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso ne, at binyene kareng kayang alagad nga na. Kuanan nyet mangan kayo kaniti, ikayongan. Itiyeng kanakong katawan, amidawon para kay kayo.
Pakanyan mo naman kay badang minapon, king waning kalis, at kabang pasalamata na kang pasibayo, binyene kareng kayang alagad nga na. Kuanan nyet minom kayo kaniti ikayungan. Uling itiyeng kalis ning kanakong daya, ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kay kayo at para karing dakal, para king kapatawaran na ring kasalanan. Daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ining kanakan mi o pamakalulong igpa, ing kamatayat pangasabi ng mebye, daraon miya kekaing tinapay ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layan ning pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kami matampang talakad arapan mo at sumuyo keko. Ikami ngan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipunan na kami ngan ting metong ning Espiritu Santo. Ganakan meoy pa, ing banala kapulungan mo ang makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod, hambe ng Leo kalabing apating papami, Florentino ing obispo mi. Pasyano kaya kaming obispo emerito, ding sablang obispo, ding sablang pari, lalo na yamong Eloy kaya kaming kura paroko, at ding sablang susuyo, king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan ng pangasubling mebye, king pakalulu mo, idala mo la, at ding sablang may yango na biye, etang masalang arapan mo. Kakaluluan mo kami ngan, gawan mo kami ngan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe na, ning nuan na Birhen Maria, Indo ning Diyos, kayabe ng San Jose ng esposo na, kayabe na ring nuan na apostol, lalo na yung patulanan mi, i Santiago, at ding sablang banal, lalo na i Santa Maria Magdalena, ami biyebye, kalugod-lugod keka, king kekabanding panawona, apuriyan ang po napaligayan da kasana, king kapamilata ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatana at kambena at kaya, o Diyos pang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, kaya kayo sablang dangalan at ligaya, manggaman king alananggo. Ngeni manalangin tamip nung kapanaligan at lugod king iba, karing amanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Sampai
kami, kinaldongeni, at ipatawad mo kami. Isalami ka, at di mamamatawad ni ay minasalake. Kami, emukay paisang puso. Ikabos mo kami kisablang Maroko ipa, malagad mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banting kasaw paning pakalulumo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayat pagsadyan mi, king mipnong ligaya, ing panyatang ning talapangabos mi. O Diyos, sa igpaming ginamig Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Mula sana babalik na ding kasalanan may, nunay pansinan mo yung kasalpantiyanan ng banal na kapulungan mo, at layon pamayapan at pisan metongan may, agpangking kaburian mo, ikay mabibiyet magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya kaan timurin. Ang panganan niya yung waganing kapayapan, ing metong at metong. Nyo yung kordero ng Diyos,
Nyo'y milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayawos makisulog king apuna ning kordero. Ginoo, yak matampan tanggap ko, dapat yagas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, ing pamakisulumi kareting misteryo mo, itugtog na sana kaya kami tang manyad sa dalugod ng Santa Maria Magdalena, amen at tiling tapat kang Kristong Maestro na, ang mabibiye ang pon magari, manggaman king alananggal. Amen. Luklok tapos saglit. Maya pabengi po kay katamungan. Pasalamatan tala puring migdaon kaniting kapitong aldoning novena, Barangay San Juan Nepomuceno, Ladies of Charity, at ding Ministry of Lectors and Commentators. Palakpakan tala po. Bukas po, July 23, Aldo Miyerkules, ding magdaon po apin ding makatuki. Barangay San Nicolas, Ministry of Catechists, Family and Life, Kamadero, at ding kakatamo pong Children with Disabilities. Mapilan pong kababaluan, misusunduya pa mo rin po yung kakatamong novenaryo, itang alas 4:30 ning gatpanapon. Tuki ing banalamisa, itang alas 5:30 ning gatpanapon. Kari naman pong bisang maglimus novenaryo booklets, malyari tamo pong maglimus king kakatamong opisina, ang mamalagang 100 pesos. Antina po ning sadya, alok mila po kaya kayo dening raffle tickets, ban a suportan lading aktibidades ang pon proyekto ning Betis Fiesta Committee 2026. Ing partial draw po maganap yaking October 25, 2026. Ing grand draw naman po maganap yaking January 10, 2026. King July 25, Aldo Sabado, pagmasusyan tayo po ing solemnidad ng Santiago, apostol ning ginutamong Hesukristo at patulunan ning Balen Betis. Ding oras ding banalamisa apin po ding makatuki. Alas 4 ning abak, alas 6 ning abak, alas 8 ning abak, alas 10 ning abak, alas 12:30 ning gatpanapon, alas 4 ning gatpanapon, at alas 5:30 ning gatpanapon. Ita pong alas 5:30 ning gatpanapon, panimunan ne po ning kakatamong arsobispo, lubos kagalang-galang Florentino Lavarias. Iba't naman po king kakatamong opisina, karing pong pabinyag king daratang nga ka-fiestan, July 25, malyari ta na pong palista king opisina. Alas 11 ne po ning abak, ing oras na po ning binyag. Dakal pong salamat. Viva Bunsago! Palakpakan tayo po ing meni muna, kaniting kapitong aldoning kakatang nobenaryo, parangal kang Santiago, kakatang patulanan, yamong Lino Mandap, Marcelino Bustos Mandap, may kadaralanan nyo la po itang balerang matwarimana, king Santa Ines, karen pong Bustos, palakpakan tayo po yamong. Baluyo po, Meging Parish Prismia po Florida, among Lino. At niyang banwa pong 2014, umekong lungob seminaryo, ya pong memye, ketang recommendation letter ko, ban kanita milub ko seminaryo. Ya ko po balo ng sinulat ng among, tinggap da ko seminaryo. Among, dakal pong dakala, salamat, king pamamisita pong pasibayo, pamakyabeyo po kaya kami, kaya Betis, ban kanita, pagmasusyan ing kapiestan ing kakatamo pong patulanan keti i Santiago among dakal pong dakala salamat. Kasi bayo po palakpakan daya po among. Salamat po rin po king kayong pamanang kapasibayo kanako at kay kakatamang kura paroko Father Eli Dizon na kaya ka naman kanta kay seminaryo at siyempre kang Father John Paul na kanita, kaya beke kanita bilang kain tuki-tuki. Tuki-tuki at kay bat biglang-bigla sinabi na lungobya seminaryo niya pinakain. So tahimik yan. O ito yung balo ko. Pero sabi ng anak ko, aliya po mo, ngayon po kilala nga. Kaya. Pero maganda, sigurado, maganda kaya. Ne? Ewan ko pa ako rin eh.
Ayan. Totoo po, maganda kaya po Father John Paul. Talakatan po para king tauling bendisyon. Ing ginumanatili kaya kayo, at kay kantimur. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto, ing iba, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umenak ko king kapayapan, mibiyebye, at timong metong amayap a Kristiyano. Salamat, King Diyos. May pabegi po.